Maya nimo matigari ma nguo iria muthee Francis Kahuro arehumbite riria ngui ici igiri iramutharikire iramukiria hinya na kumutarurangira nguo o undu umwe na kumuhanya iramutiga na nguraro iria iratumire oire nginya arakua. Ngui icio ri ni kwenda kurorwo kana ni nomo kana no kirũire ndwaru ninge uracigagwo no uracigitwo ri ni kwagirirwo umenyereri wacio. Otoria kuuragwo ati mutino urutaga mundu uriri kuratuika ati muthee ucio wa ukuru wa miaka 75 hamwe na andu angi atatu marathiaga gucerera mundu wa nyumba yao itura-ini ria Kamakwa-Nyeri na kwa mutino Kahuro arahingicania kihingo gia kuria marathiaga na araingira mucii uria urigainie kuria arakorire ngui imwetereire. Ndetera mundu ndamwaga ikaikaire andu amarari nake ri no marokire marakijira mundu ni akuritwo ni ngui muno tondu atuthangirwo guku guothe no makirigia kumukinyia Nyeri ndanahota gutoria ndanahota kuthondekeka ni aragikuirwo ni arakiurite muno. Ni uhoro wa kieha uria hutitie aikari a Kamakwa na njira nene ni gukorwo ihanika riri ni ria mwanya na riracungiriria gikuo kia umwe wao na ndagika nini tu. Ni ndaigua njue kuruma ugatwaro thibitari ukahona no riu gukiigwa ati mundu akiritwo guothe ndirona undu ucio ni muritu muno riu ugakirigwo niki. Nasikia mimi niko na huzuni sana kupoteza binadamu. Huwa nawachilia umbwa zangu nikiwa ninaenda shambani ili ilikuwa security purpose. Sasa nashinda huyo mtu vile aliingia kiaje mpaka leo bado nashangaa aliingia kiaje. Orere mothe wa kwaririria murimo wa ngui kuguruka ukiria gukia aikari aya ni moretie guthuthurio kana ngui ici ni ndwaru niguo gutikae kugia undu tocio ringi. Gerifotera Inooro TV getwo Karo Kinyugo Mwaura.